Perception berlaku ada 3 phase. Pertama, selection. Kedua, organization. Ketiga, interpretation. These 3 phases. Pertama, selection. Kita akan merasa curiga dengan seseorang yang lain. We develop perception bila kita memilih untuk menyetujui sesuatu. Itu dipanggil selection. Ada banyak benda yang menyebabkan kita bersetuju tentang sesuatu yang sebenarnya tidak semestinya benar mengenai pendapat orang itu, mengenai pendirian orang itu. Kita telah membuat pemilihan lebih awal, selection. Ini adalah proses bagaimana perception itu dibina. Yang kedua ialah kita organization, kita punya fakta-fakta yang kita rasa betul sahaja, yang kita cari untuk bersetuju bahawa dialah itu. Itulah tu selection. So kita organize based on what we think is right. And finally, kita interpret based on the selection, based on what we gathered, and we develop the interpretation. Maksud saya di sini simple. Bila kita melihat kawan kita, seseorang kawan kita mempunyai prasangka itu disebabkan gosip-gosip ataupun apa yang orang bagi tahu kepada kita tanpa kita menyiasat. Itulah persepsi. Simple, ya. And people do perception errors. Orang melakukan persepsi disebabkan oleh 4 faktor yang utama. The first one is culture and co-cultures. Kalau kamu ingat dulu, apa itu culture? Culture ialah budaya. Apa itu co-culture? Dalam sekumpulan komuniti itu ada orang yang minat certain ideas ataupun berpersatuan ataupun fanatik di satu tim. Itu dipanggil co-cultures. So, bila kita belong to a group of people, pemikiran kita akan mewakili that group of people. So, ini selalunya menyebabkan perception. Secondly is stereotyping. Stereotyping because we learn that, contoh, orang perempuan tidak hebat bermain sepak takraw, for example. Jadi itu adalah stereotyping sebab ianya berlaku di budaya kita di Malaysia lah. Tapi nowadays dia sudah berubah. Ya, banyak faktor yang menyebabkan ianya berubah. Kalau stereotyping based on that traditional value. Primacy and recency effect maksudnya apakah berita yang terbaru yang mempengaruhi kita punya pandangan. Contoh, Trump. Kamu tahu Trump kan? Presiden Amerika Serikat. Recently, he introduced tarif punya sekatan. Tarif di mana harga barangan import dikasih naik. So, in a way, kita melihat Trump bertindak tidak bijak. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa dia berbuat demikian. Tetapi bila kita rujuk kepada recent punya issues, kita lihat Trump punya tindakan itu tidak bijak. Ya, and primacy and recency more or less the same. Primacy ialah berita yang sangat besar, yang mana ianya mempengaruhi berita-berita kecil yang lain. Primacy and recency yang baru berlaku. Perceptual set ialah apabila kita percaya mengikut kita punya lens, mengikut pemahaman kita, mengikut pandangan kita, maka kita percaya. So these are some of the factors that cause the perceptual errors, and people being influenced by this set of perceptual errors tend to have self-fulfilling prophecy. What is self-fulfilling prophecy? Self-fulfilling prophecy maksudnya dia sentiasa berasa tidak yakin, sentiasa berasa curiga, sentiasa takut-takut, sentiasa tidak pasti. Itu self-fulfilling prophecy. On the other hand, kalau orang itu tidak kuat dia punya perception, dia ada self-esteem. Ya, dia berani, dia ada keyakinan. Yang komik tu ada 2 orang, satu bilang nombor 9, satu bilang nombor 6. So ini adalah perception.